mu buryo budasanzwe ndetse uburyo bukomeye cyane. Twongeye kugaruka ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu makuru akomeye cyane tugiye kongera kwinjiramo. Tugiye guhera neza muri teritwari ya Nyiragongo. N'amakuru akomeye cyane akomeje guturuka y'imirambo myinshi ikomeje kubiyanga kuri ubu butaka. Ni nyuma y'imirwano ikomeye cyane yasakiranyije ingabo z'umutwe wa M23 ndetse yewe n'abacancuro baturutse mu gihugu cya Romania ndetse n'aba Wagner Group bakoreshaga ibitwaro biremereye cyane. Ibi byose tugiye kubikaruko gatano kandi muri aya makuru yacu arambuye. Ku rundi ruhande kandi amakuru akomeye cyane akomeje kugenda turuka kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turahita twongera twigarukire neza ibintu bikomeje kubera ndetse aho ibikomeje kugenda bitera ubwoba cyane Perezida Felix Antoine Tshisekedi ahangaha neza mu marembo y'uyu mujyi wa Goma nyuma y'inyigaragambyo ikomeye cyane y'urubyiruko rwa Goma. Amakuru akomeye cyane aravuga ko n'ubundi umuriro wongeye gucanirwa muri aya marembo. Bivugwa ko umutwe wa M23 rwose uri kugaragaza imbaraga zidasanzwe ndetse ubwoba bubaye bwinshi cyane ku basirikare ba SADC barinze uyu mujyi, cyane abasirikare baturutse mu gihugu cya Tanzania, dore ko ariko bagaragara ko bafite imbaraga byibuze muri iyi mirwano. Andi makuru kandi turibuze kuza kwerekezamo ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, dore ko Colonel Nanga akomeje kugenda ari koroza hirya no hino. Ari nako kandi Perezida Felix Antoine Tshisekedi afite ubwoba, dore ko azi ko Colonel Nanga agomba kumena byinshi bye azi. Ariko rero Colonel Nanga ni byinshi cyane yongeye gutangaza nanone kuri Perezida Felix Antoine Tshisekedi ndetse n'igisirikare FARDC nanone abihuza n'uyu mutwe wa M23 n'ubundi wibumbiye muri rihuriro rya AFC. Uyu nguyu Colonel Nanga ayoboye cyangwa se twavuga ko ari umuhuzabikorwa waryo. Ndetse turaza kugaruka ku mirwano ikomeye cyane ikomeje gusakiranya abazalendo ndetse n'igisirikare cya FARDC. Ni byinshi cyane ndibuze kukubwira kuri ibi byose. Wowe ntukwiye kujya kure kugira ngo udacikwa na buri ngingo. Reka twibanire muri aya makuru mu buryo buteye burya. Inshuti yakadasohoka tubana umunsi ku munsi ukaba utarakanda subscribe, ugahita kabakanya kawe keza kugira ngo uyikande. Nimwe yo buto munsi gato ya video handitse ijambo subscribe, maze rero nawe ukajya ubana natwe umunsi ku munsi bitarinze bikugora. Kandi rero ikindi ndagusuje kandi ngo ikaze muri aya makuru akomeye cyane aho rero hose mu butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uri Burayi, uri muri Canada, uri muri Asia, uri muri Afrika ndetse cyane hano kuri ubutaka bwacu bwa East Africa. Reka ngutere yambu ni ijambo. Ariko rero jya muri comment utwereke ko dukurikiranye ndetse yewe twinjirane muri aya makuru mu buryo bukomeye cyane wandika uti yambu. Nibyo koko na makuru akomeye cyane yongeye kutugarura muri studio z'Abaruziko Iwacu TV ndetse akomeye cyane kuri uyu umugoroba cyangwa se muri iri joro nk'uko wenda nabyita bitewe naho uherereye hose. Ariko rero icyambere ni amakuru, ni updates. Ndakubwira ni ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane. Ni muri teritwari ya Nyiragongo, ni Kibumba. Makuru akomeye cyane aturuka Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo aravuga ko imirwano byibuze yari maze amasaha arenga hafi 47 byibuze imirwano ibaye nkaho yahagaze cyangwa se aragahenge kabaye k'imirwano ndetse yewe kumuriro. Amakuru akomeza kuvuga ko ariko nubwo ibyo ngibyo ngo byabaye mu kanya kashize hongeye kuba imirwano yo ku rwego rw'ejuru. Ni nyuma y'ibitero bikomeye cyane by'abacancuro b'Abanyaromania bivugwa ko bari gushaka kwihorera ku basirikare babo bakihorera ku mutwe wa M23. Amakuru akomeza kuvuga ko abacancuro kandi batarwanye bonyine ngo kuko bafatanyije cyane na Wagner Group. Abacancuro baturutse mu gihugu cya Romania bivugwa ko bazi kurwanira cyane mu byaro bo basanzwe babizi, ndetse akaba ari mpamvu Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yabiyambaje akabitabaza kugira ngo baze gukomeza kumufasha guhangana n'uyu mutwe wa M23. Icyatangaje ndetse cyatunguye benshi ni kubitwa ry'abacancuro ryongeye kubageza ku mirambo myinshi cyane yongeye kurangwa kuri ubutaka bwa Kibumba. Ni nyuma gato yo ko M23 imaze gusa nihanagura umwanda nk'uko twabyita, ikuyeho ikubise ibabaje cyane aba bacancuro. Amakuru avuga ko baje kuza kureba imirambo bumiwe ndetse bakubiswe n'inkuba ku byo biboneye. Igisirikare FARDC kiri kugerageza gukuraho iyi mirambo cyifashishije ibimodoka bya gisirikare byacyo gitwara iyi mirambo n'ubundi mu mujyi wa Goma. Amakuru akomeye cyane aravuga ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi uku nguko ari ukuri gukomeje kugenda kumurya ndetse ibingi bari bijye komeje cyane kugenda bibaho, ariko adashobora kwitangariza ubwe ngo kubw'ubwoba bwinshi cyane afite.
Amakuru akomeye cyane kandi arakomeza kugenda avuga ndetse ahamya neza 100% ko ibintu M23 ikomeje gukora niramuka ikomeje kubikora gutya ndetse ye bigakomeza kugendera ku ma operation ndetse n'uburyo ikomeje kugenda irwana ntitera aho bwirategereza abakayitera ikarwanya umwanzi imusubiza inyuma ndetse imwambura naho yarafite. Ibi ngibi birakomeza kugenda bivugwa ko discipline M23 ifite ishobora kuza kuyigeza ku nsinzi ikomeye bo bifuza ubwabo. Gusa amakuru akomeza kuvuga ko M23 nubwo bwose komeza kurwana ariko ikirwanira mu by'ukuri amahanga yanga komeza kukibona cyangwa se amahanga komeza kwigira indyarya mu kwemera kuri M23 irwanira, ahubwo agakomeza gushaka byinshi cyane biri kure y'ukuri ndetse bidashobora no gukemura ikibazo uko ariko kose uyu munsi cyangwa se ejo. Reka amakuru akomeye cyane twongere twigarukire ku muriro wongeye kwa kagati ingabo z'abazalendo ndetse n'igisirikare FARDC. Ni nyuma yuko abazalendo barwanaga ku rugamba rumwe na FARDC, ariko amakuru tukumva neza cyane kandi dukura ku mboni zacu zihamya nuko abasirikare b'abazalendo baje kuza kugerageza gutinya urugamba. Military police z'igisirikare cya FARDC nizo zatangiye kubaraso zibagarura mu rugamba ndetse zibagarura ku mirongo y'imbere, ariko abasirikare b'abazalendo nabo batangira kwirwanaho bibi bicika. Kugeza kuri aka kanya amakuru avuga ko abasirikare benshi cyane b'abazalendo ndetse we n'aba FARDC bapfuye bazize uku kurwana hagati yabo, ndetse benshi bakavuga ko rwose urugamba rwamaze kubananira ngo kuko rwabarenze burundu mu mutwe. Benshi badatinya kuvuga ko rwose M23 tazigera itsindwa urugamba ruriho abasirikare bameze batya abarwana umunsi ku munsi barijyana kandi yewe ngo bahanganiye intego imwe kuri ubutaka. Gusa ndi makuru akavuga ko abazalendo bazijijwe amabuye y'agaciro barimo bacukura ndetse igisirikare FARDC nacyo ngo kikaba cyayifuzaga. Ibi ngibi bikaza kuza gutuma bahangana bikomeye cyane ndetse bikaza kuza gutuma havamo benshi bapfa muri uyu mugoroba. Amakuru akomeye cyane arakomeza kuvuga ko abazalendo ndetse na FARDC ngo batari kuvuga rumwe kugeza kuri aka kanya ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndetse ngo ibi ngibi bishobora guhereza imbaraga zikomeye umutwe wa M23 kwinjirira muri iki cyuho maze ugakubita utababarira. Benshi bavuga ko nuramuka winjiye muri iyi mirwano y'abangaba babiri bakomeje kurwana bigiza nkana, mu by'ukuri M23 iri buze kuza kubona intsinzi ikomeye ndetse n'ibindi bice bikomeye cyane iri buze kwifatira imbere y'iki gisirikare cy'abazalendo ndetse yewe n'abasirikare ba FARDC. Ku rundi ruhande kandi amakuru akomeye cyane akomeje kugenda turuka kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni Corneille Nangaa ukomeje kugenda ari koroza akaba muhuza bikorwa w'ihuriro AFC cyangwa se Alliance Fleuve Congo rikomeje kuri koroza ndetse ribugibumbiyemo n'umutwe wa M23, aho bavuga ko badashyigikiye ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ndetse Corneille Nangaa utatinye kuvuga ko rwose MONUSCO ndetse na SADC batazatuma Perezida Felix Antoine Tshisekedi akurwa ku butegetsi ngo kuko ntabagashoboye, ndetse akomeza gutandukanya abaturage bose ndetse akora ivangura. Ibi ngibi bikazatuma Alliance Fleuve Congo ikuraho uyu mutegetsi w'igitugu cyangwa se umutegetsi mubi nk'uko bamwita muri 23, bavuga ko nibaramuka bamukuyeho ubwigenge ndetse yewe abaturage bose b'abakongomani bazabana ndetse yewe buri wese yubaha ubwoko bw'undi kuri ubu butaka. Amakuru akomeye cyane kandi yarakomeza kuvuga ko Corneille Nangaa akomeje gutangaza byinshi cyane avuga ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi amakosa akora cyane ari ukutizera bose aba baba bari kumwe ngo, kandi ibyo ngibyo ni ikosa rikomeye cyane atazigera acika n'umunsi umwe ngo ndetse ushobora kuzigera ari mukoraho na rimwe kuko abantu bose begeranye abita abagambanyi be kuri 23. Ibi ngibi Perezida Felix Antoine Tshisekedi bikomeje kugenda bimukorogoshora ndetse afite ubwoba bwinshi cyane ko Corneille Nangaa akomeza kugenda mushyira hanze muri byinshi biri buze gutuma bimuteranya na bamwe mu basirikare bakuru ndetse n'abandi bategetsi muri guverinema ya Kongo Kinshasa, dore ko byinshi bikomeje kugenda bituruka kuri ubutaka ari akamaramaza ndetse yewe bikomeza kugenda bihengamira ku ruhande rumwe. Ku rundi ruhande kandi ibigaragara bikomeye cyane ni imirwano ikomeye cyane n'ubundi mu marembo y'umujyi wa Goma, aho bivugwa ko nyuma y'imyigaragambyo ikomeye rw'urubyiruko rw'uyu mujyi wa Goma M23 yongeye gucana umuriro igicaniro cy'isasu rivuga ridaceceka muri aya marembo y'umujyi wa Goma. Akomeje kugenda amena amatwi abawutuye ndetse yewe abatarahunze bakomeje kugira ubwoba ndetse no bapanga uburyo bahunga kuko bazi neza ko isa n'isa muri uyu mujyi agomba kubera intambara yo ku rwego rw'ejuru idasanzwe. Ibi ngibi birakomeza kugenda bigaragara ndetse bitutumba ko kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hashobora kuba hagiye kuvuka imirwano idasanzwe ndetse yewe ya mirwano karundura, ndetse yewe ngo ibintu bishobora kuzaza kuba bibi cyane kuri ubutaka kuri benshi baburiho. Reka ngubwire nitwerekeze mu yandi makuru yakomeye cyane muri uyu mugoroba ariko nayo abagezweho kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
nibyo koko ni amakuru akomeye cyane ndetse agezweho kuri iki kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Duhise dufungurira agaseke kacu k'amakuru neza muri groupement ya Kibumba, ni muri teritwari ya Nyiragongo, aho amakuru akomeye cyane akomeza guturukayo ari kuza avuga ko rwose ari imirwano ku rwego rw'ejuru akasamutwe kugeza kuri aka kanya, dore ko muri aka kanya ubwo twari turi muri aya makuru ndetse turimo tuvuga ingingo z'ingenzi. Twakiriye ubutumwa bugufi bw'imboni yacu bwana Nazebi iduhereza amakuru akomeje guturukayo ndetse na raporo ndende zikomeje guturuka kuri ubutaka bw'iyi groupement ya Kibumba. Amakuru akomeza guturukayo yavugaga ko ari imirwano ikomeye cyane ndetse y'akasamutwe, aho ingabo z'abarundi ndetse na FDLR bagabye igitero gikomeye cyane ku ngabo z'umutwe wa M23. Amakuru akomeye cyane akomeza kugenda avuga ko iki gitero gikomeye cyane cyari cyagwimo abasirikare babiri b'ingabo z'intare za Sarambwe, ariko nanone amakuru akomeye cyane ntabwo twari dufite raporo ndende ziri guturuka kuri ikibuga cy'imirwano kuri aka kanya. Amakuru akomeye cyane ari kuvuga ko ibintu byakomeye ndetse byafashe indi ntera, ngo dore ko intare za Sarambwe zisuganyije zigakora icyo twakita nko kwihorera ndetse no guca inzira y'abandi basirikare benshi cyane bagomba kwinjira ahangaha muri Kibumba. Amakuru avuga ko kugeza kuri aka kanya ingabo z'intare za Sarambwe zimaze gukora akazi gakomeye cyane ndetse kadasanzwe, aho bitangazwa ko zakubise bikomeye cyane aba basirikare b'abarundi ndetse na FDLR, kugezaho ingabo z'abarundi zihunze urugamba FDLR hakicwa abarwanyi bayo barenga hafi 25, kugezaho ndetse n'abarundi bakubiswe umusubizo bikomeye cyane, abasirikare babo barenga hafi 10 bakaza kuza kwasiga ubuzima, nkuko dukomeza kugera tubikura muri raporo zikomeye cyane duhabwa n'imboni yacu bwana Nazebi kubikurikiranira hafi neza muri teritwari ya Nyiragongo. Amakuru akomeye cyane akomeza kuvuga ko n'ubu ngubu imirwano ikirimo ndetse yewe ngo igikomeje kugenda ivugisha benshi, bibaza uburyo izi ngabo za FDLR ziri buze kuza gucika umuzenguruko zakozweho n'igisirikare cy'intare za Sarambwe, zavuze ko zitagomba kwemerera umusirikare wa FDLR n'umwe muri aba barwanyi b'umutwe w'abaterabwoba ba FDLR kuza guhunga cyangwa se kuva muri yambushi bamaze kubazengurutsa burundu. Amakuru akomeye cyane aravuga ko FDLR ikomeje gusaba ubufasha bukomeye cyane bw'indege, ariko nanone ngo indege za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifite ubwoba bukomeye cyane n'igihunga cyo kwerekeza muri iki gice cya teritwari ya Nyiragongo, kuko bazi ko hestaye za misile ziremereye cyane, za misile zikurikirana indege mu gicu z'igisirikare cy'umutwe w'intare za Sarambwe. Amakuru akomeye cyane aravuga ko FARDC ifite ubwoba bwo kohereza indege nk'umusada ukomeye muri iki gice cy'iyi groupement ya Kibumba. Ku rundi ruhande kandi amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aturuka Kirorirwe, ni amakuru akomeye cyane akomeje guturuka Kirorirwe, aho bitangazwa ko igisirikare FARDC cyagabye igitero gikomeye cyane muri Kirorirwe, ndetse yewe aho bitangazwa ko anga muri Kirorirwe ibintu byakomeje kugenda bikomera cyane, ngo dore ko ingabo z'intare za Sarambwe zongeye gukora ibikomeye cyane. Ni nyuma y'uko baturutse anga Kingi bakagaba igitero gikomeye cyane muri Kirorirwe. Amakuru avuga ko intare za Sarambwe zaje kuza gukora nk'ibyo zisanzwe zikora n'ubundi byo kwihagararaho bikomeye, ariko rero ngo FARDC yakoresheje intwaro ziremereye cyane, aho byabanje kugora igisirikare cy'intare za Sarambwe kugira ngo baze kubona ukuntu intwaro iremereye cyane arikomeje kubarasaho atira yo ku rwego rudasanzwe, babanza kwifata ndetse no kwica intege. Amakuru avuga ko intare za Sarambwe zakoresheje operasiyo ikomeye cyane zagiriwemo inama na bamwe mu bajenerali babo bababwiye ko bagomba gukora ibyihuse cyane, ndetse yewe mu minota mike cyane intare za Sarambwe zari zimeze kuzenguruka ndetse zimaze gufungira inzira burundu ishobora guhungishirizwamo iyi ntwaro. Amakuru avuga ko iyi ntwaro yaje kuza kuraswaho bikomeye ndetse bikaza kurangira FARDC yitaye ikirukanka igahunga. Amakuru kugeza kuri akanya aravuga ko igisirikare cya FARDC gikomeje gukoresha intwaro ntoya imbona nkubone n'abasirikare b'umutwe w'intare za Sarambwe mu buce bigiye bitandukanye hanga Kirorirwe, ndetse kugeza kuri aka kanya ngo ni imirwano y'akasamutwe ikomeye, ariko kugeza kuri ubu intwaro iremereye cyane atira yo ku rwego rwo hejuru Hotsa yamaze gufatwa n'igisirikare cy'umutwe w'intare za Sarambwe, ariko mu by'ukuri ngo n'ubundi bayifashe bamaze kuyirasaho nta kintu yagakwiye kuba igikora. Andi makuru akomeye cyane ari gukomeza kugenda turuka Shasha Sake, ariko nanone ngo ni ibyabanje kuba nyuma y'uko igisirikare cy'intare za Sarambwe gitabajwe n'abaturage ba Karuba, dore ko abaturage ba Karuba ngo bongeye kuraswaho bikomeye cyane n'intwaro ziremereye. Ibi ngibi rero ntibyaje kuza kurangira kuko intare za Sarambwe zaje kuza guhiga cyangwa se guhigisha uruhinda abasirikare ba FARDC bari bagerageje kurasa ku baturage ba Karuba, ndetse banarasheyo, aho bivuga ko abaturage bize kuri 3 bakomeretse bikomeye, ndetse ngo bakomeje kwitabwaho
bikomeye cyane igisirikare cy'intare za Sarambwe baje kuza rero guhita bakubitwa. Izi ntare za Sarambwe zisa naho zisubije inyuma abasirikare ba FARDC zibabuza kurasa abaturage ziberekeza mu bice bya Shasha. Amakuru akomeye cyane avuga ko bageze ahangaha Shasha abasirikare bari Minova b'intare za Sarambwe baje gutanga umusada barasa bikomeye cyane kinyuma ingabo za FARDC zirukanka zihungira mu mujyi mu isantere ya Sake aho basanze n'ubundi n'abandi basirikare aho bivugwa kangaho hagwa abasirikare benshi cyane b'igisirikare FARDC. Amakuru avuga ko bagiye bagwa mu nzira henshi kuko ngo aho bagereye mu isantere ya Sake banyuze mu bice bigiye bitandukanye by'ibyaro basanze ingabo z'intare za Sarambwe ziteguye mu dusozi twinshi cyane dukikije iyi santere ya Sake dutangira kubarekuramo za misile ziremereye zo ku rwego rwo hejuru aho bivugwa ko kugeza kuri aka kanya hapfuye abasirikare benshi cyane b'igisirikare FARDC ubwo bageragezaga bava ahangaha Sake noneho bahita bashaka guhunga berekeza Goma ngo dore ko amato yagombaga kubanyuza muri Minova dore ko bari kuba ariyo nzira hafi cyangwa se Shasha bakanyura mu kiyaga cya Kivu berekeza Goma ngo byari byagoranye bikomeye cyane kwinjiza amato muri iki kiyaga bafite ubwoba ko ari buze kuza kuraswa n'intare za Sarambwe. Ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa ndetse n'amakuru yacu abagezweho. Reka nkubwire twerekeze mu yandi makuru n'abagezweho kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibyo koko na makuru akomeye cyane ndetse urutura duhise twinjiramo ku buryo budasanzwe ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya makuru akomeye cyane uribaza uti tuyahereye he? Neza twongeye kuyahera ku mujyi wa Goma. Ni umujyi ukomeza gukomango bikomeye cyane n'ingabo z'umutwe wa M23 umunsi ku munsi igisirikare giharanira ndetse kirwanira ubwigenge bw'abaturage batuye cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ahangana ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane ko abaturage bakomeza gukorera rwicarubozo ndetse na genocide umunsi ku munsi n'ubutegetsi buriho ubu ngubu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Umutwe wa M23 mu kugerageza gufata intwaro ziremereye cyane zikomeza kurasa ku baturage zishinze Goma niyo mpamvu bakomeza kurwana cyane kuri uyu mujyi ngo barebe ko bawigarurira ndetse n'izi ntwaro bazicakiriremo mpiri. Amakuru akomeye cyane aravuga ko ku kibuga cy'indege hongeye kugabwa igitero gikomeye abasirikare ba Tanzania bari baje mu butumwa bwa SADC nibo bakomeje kugenda bahurika. Ni mu mirwano ikomeye cyane ndetse imirwano ku rwego rwo hejuru itigeze ivugwaho rumwe ndetse ingabo z'umutwe wa M23 zongeye kwivuganamo abasirikare ba Tanzania barenga hafi 27. Amakuru akomeza kugenda avuga ko abasirikare 27 bishwe muri operation mu mirwano ikomeye cyane ya Kasamutwe yakomezaga kubera uruhande rw'iki kibuga cy'indege ndetse ingabo za Tanzania zirwana cyane ngo zirebe ko ikibuga cy'indege gidashobora gufatwa n'uyu mutwe ndetse yewe bigahita biturufa ikomeye cyane ituma umujyi wa Goma wose ufatwa. Ibi kandi byari biri gutera ubwoba cyane Perezida Felix Antoine Tshisekedi wahabwaga raporo zose ni nyuma y'uko umusozi wa muremure ndetse yewe n'umusozi wa Trois Antennes byose bifitwe n'uyu mutwe wa M23 bashinzemo intwaro zireba ndetse zicuritse muri uyu mujyi wa Goma. Isa ushobora gufata ikibuga cy'indege bivuze ko uyu mujyi ushobora kuba bumaze kujya mu maboko yabo kuko ikibuga cy'indege nicyo cyonyine cyaba gihangayikishije gikomeye ndetse kiriho umutekano wo ku rwego rwo hejuru. Amakuru akomeye cyane akomeza kutugeraho aka kanya nonaha biratangazwa ko agahenge k'imirwano kongeye kuboneka hanga ku kibuga cy'indege nyuma y'uko ingabo z'umutwe wa M23 zaje kuza gusa n'izisubira inyuma gato ariko none zivuganye abasirikare ba Tanzania bageze kuri 27 aho bivugwa ko abasirikare bageze kuri 4 ba SADC nabo bafashwe mpiri kugeza kuri aka kanya bafitwe n'uyu mutwe ariko ibingibi byose byatewe n'umusadu ukomeye cyane wazanwe n'ingabo z'abacancuro ba Wagner Group batangiye kuza gukoresha intwaro nini kuri uyu mutwe wa M23 biza kuza gutuma usubira inyuma mo gakeya. Ku rundi ruhande kandi neza duhise twinjira mu gihugu cy'u Burundi nibikomeye cyane bikomeje kugenda bivugwa kuri ubu butaka butegetswe na General Neva. Abarundi bongeye kwicwa mu gitero gikomeye cyane ndetse benshi bakomeje kugenda bibazaho uruhande rumwe iki gitero kigambwe na Red Tabara ivuga ko ariyo yakigabye ndetse yewe igakora byinshi cyane birimo kwica abasirikare b'u Burundi ndetse yewe harimo no gusenya inyubako nshya ya CNDD-FDD. Amakuru akomeye cyane akomeza kugenda avuga ko ibirindiro bya CNDD-FDD byagabweho igitero gikomeye cyane ku buryo ubudasanzwe ndetse yewe aho bivugwa ko ibi biro bya CNDD-FDD bishyashya byasenywe bigashyiragwa hasi abasirikare b'u Burundi bakicwa. Ni mu gitero gikomeye cyane cyabaye ku munsi w'ejo ku itariki 25 z'ukwezi kwa kabiri isa 3:51 i Bujumbura.
ni amayobera akomeye cyane ku basirikare ndetse n'abaturage batuye muri province ya Bubanza, Iburinga, muri komine ya Gihanga, zone iteye ubwoba ku bwicanyi n'ishimutwa ku basore b'abarundi. Amakuru akomeza kugenda avuga ko kugeza kuri ubu ngubu General Neva akomeje gushimuta urubyiruko rw'abasore b'abarundi, bikavugwa ko kandi ngo ibingibi byose ari kubikora kugira ngo abohereze kurwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu mafaranga menshi cyane ndetse yewe mu masezerano y'amayobera yagiranye na Perezida Felix Antoine Tshisekedi kugira ngo akomeze amwoherereza abasirikare benshi. Amakuru avuga ko igitero gikomeye cyane cyagabwe ku kigo cya gisirikare cy'u Burundi ndetse hakicwa abasirikare ndetse n'intwaro nyinshi cyane zikanyagwa. Amakuru akomeza kugenda avuga ko iki gitero kigambwe ku ruhande rumwe na Red Tabara ikavuga ko ariyo yakigabye ndetse bikerekana n'ibikoresho yatwaye igisirikare cy'u Burundi. Ku rundi ruhande bakerekana kandi n'impuzankano za gisirikare n'ibendera rya CNDD-FDD batwaye bakuye kuri ibi biro bishyashya bya CNDD-FDD byashyizwe hasi. Gusa uruhande rumwe ruvugwa ko General Neva ibingi byose bifitemo uruhare rukomeye, ngo kuko nk'ishimutwa ry'abasore bakomeje kugenda baburirwa irengero muri iki gihugu cy'u Burundi bakomeje kujyanwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mirwano ikomeye. Ariko nanone ku rundi ruhande bikavugwa ko usibye aba basirikare General Neva akomeje gushimuta cyangwa se abaturage General Neva akomeje gushimuta b'urubyiruko, bivugwa ko n'ubundi mu gisirikare cye hamaze gucikamo kabiri ibintu byose byadogereye, ngo ndetse bamwe mu basirikare bakuru bakomeje kwigaragambya, bakomeje kuvuga ko ibi bidakwiye ndetse yewe hagomba kubonerwa umuti ikibazo gikomeye cyane cy'ipfundo ryabyo byose. Ikibazo nta kindi bagomba kubona ndetse bakomeje kubona ni General Neva ukomeje kugenda utuma byose bidogera. Ku rundi ruhande kandi ni mu makuru akomeye cyane duhise twinjira muri teritwari ya Masisi. Ni imirwano ku rwego rw'ejuru, ni imirwano idasanzwe ndetse yongeye gusakiranya ingabo z'umutwe M23 n'abasirikare b'abarundi bari bafatanyije ku mirongo y'imbere na FDLR na FARDC. Ni mu mirwano ikomeye cyane ingabo z'umutwe M23 zongeye guhangana ndetse zigatsinda urugamba bikomeye ku mirongo y'imbere ku rugamba aba basirikare ba FDLR, FARDC ndetse n'abarundi. Ibitero bikomeye cyane muri teritwari ya Masisi bikomeje kugenda bihagabwa, ariko ingabo z'umutwe wa M23 zarahiye ko nta na santimetero n'imwe zigera iva kuri ubu butaka bafashe bw'iyi teritwari yose. Bivugwa ko barwanye bikomeye cyane ndetse kugeza aho bisha abasirikare benshi cyane bo mu mutwe wa FDLR ndetse n'abasirikare ba FARDC. Bivugwa ko abarundi bageze kuri 5 ari bonyine batangajwe ko biciwe muri iyi mirwano, ariko nanone abasirikare bageze hafi kuri 25 ba FDLR akaba bapfiriye muri ibi bitero bikomeye bari bagabye, ariko bakaza kuza kurwanwaho bikomeye cyane ndetse no gukubitwa n'umutwe wa M23 wageragezaga kwirwanaho ndetse no kubikuraho akanya ku kandi.